Ebyona byahame bw'abeebembezi b'ebyobuyonjo omu district egi omuhiigo gw'okukwata abo boona ababa batiine za kabuyonjo. Biine amaka 5,313. Aha maka ago 4,898 biine oratwine. Amaka 425 ago nigasheyaringana n'abandi tibiine oratwine. Public Health Act nk'uko nakugambira 281 section 57 negamba nuisance so omuntu ori kuba tiine kihoronio nayo ne public health nuisance. Abantu abarikurenga 17 nibo bakwatwa kandi abingi birukanga barukunga bami. Watamburira omu mwanya ogu noyakirwa embeera etari nungi ahabwa oburofa burubura hamwe. Abakazi bingi omu kyaro eki nibajyaho n'omwuga gw'abashaija kwombeka za kabuyonjo nkuko ngabo bakihyamu ogw'amarwa. Kyanje nindeeba takwenda kufa bintu enzo nomugireba kwereho nerahagaruka ki ebikote etoye nambe nimugamba ngo ayombeke etoye agira ki habura kugyombeka mbwe norengwa bingamba nyoti bineki Tera kumanyisa yo mubanzo mumpurire kimwe yo muyenda ubagambira kigambo kimwe tindi mukimubi yo teza na mukadi maze kumanyiza teza na mukadi aje unaza kumpereza uruguru ngurigere ki mbere uratimba toyi no mweto mushoborera umugambira ngo ayombeke toyi ninga kore ibinde bikwetagisa akoreka munaza kukikoro cyoto kogarukayo takikozire. Omuhwezi w'orukurura by'amagara ahabwa SHEEMA district nagira ngu banangiriza abantu bitu konka bingi baguhindurire mu muzano nuko kubatarangaho. Itwe nka ofisi y'ebyamagara tushaziremo kugira ngo burukota ningashi buri myezi 3 tuza kuba ntwegunda no mugombo remwe tutemu hehururu yo kurwanisa obwecumi kureba ngo abantu bona bagera ebyobuyonjo. Ekyaro ekiri nicyo kimwe ekihereze kuboreka kiri kubonabona n'endwara yemera kandi ubwo hati biine kabuyonjo. Gashoka Mike atwakiri.